amasa in napon chawen thesim ngai dingin khen lim kidave tunia isei diu ke sei tukum July 3 ni tha alam ni dan li le minute som li lenga la vela thilso deum lo ta khat ahin Jaipur Pratap Nagara CCTV camera khara konen hit and run accident khat hi anaki record doi na hi hichi achun numei khan hi lampi aning lama achi cha kimuin chutia lampi pam achi jinglaya chun Hetman lawin Scorpio SUV khat 130 km/h ho in ahung hlain lampia chinu cho ana phut pai jengin a hi agari hu ha tan chu numei nu cho fit zakhat lam velin aleng jengin amuna chun athi pai pai tai na hi chuti chun mitat kha gari jong cho kingadi lawin thilso namuna konin anazam do pai pai kitta na hi hichi thilso chu police ho in jong road accident hit and run case in alone khulna hin nei ngal dawen a hi chutia khulna hin nei parwa ko na nidan ka izan ham sung mai maya athil mu do chun chuti thilso chu alam chom be khana hin ahin pui kitain Jaipur gamsung se elawa India sung pumpi ana hot ling jeng in a hi azi chu hi chithil su chu accident mai hi point kinil na theita a ki gong tup sel thil khat he in asung lama a mastermind jong chu koidang hilawa chuchi accident a thinu achanu mama ana he kina hi ahi la iti dana mihim khat chu chutia anu hin khu la jing theidinga hong do thei hiding hamti asung langa hi ipithu umham ti ho chu mi hon a het nom pe no chai tan hi ja chu tunia hi chithil su thua asunglam thugu hi ept hamti chomcha ina ve thla dewa hi chia gari in anata kha a thinu hi amin Niraj Sharma kitin Jaipur kona lowest division clerk a anatong Vijay Sharma to anaki cheng hona hi chutia chu amani nu pa hin chani anei hona simple ta le kipa ta hi ana cheng khom wa hi report so akona ki mudanin 2003 kumachan chanu khat ananei honin achanu hon min chu IUC Sharma akitin abanin 2010 kumin chapa khat ananei kin honin nahi ahin la achapa hon hi mi bang hi zolo khat anahi zein hoita physiotherapy anei piwa ajen jingo angai nahi chuti chun Niraj le Vijay hinjong achapa hon zen nadingin ima it anei hon pun azo chan honin abol thei chan abol honin anazen honin hi ama ho insung chu apolama kuna weddingin kitu ta le kingai lu ta te abangon anu le pa injong acha te ni khonung ding gel na in azo chan honin bol thei chana bol honin hi chuti chun ama ho chu a in lui wachan ahung cheng to peon a hin la hi chi a in lui chu asit wala chen na thei ding be se hi ta lo pa nin mun chum khan a hin in tha anaki saun chilanga chun anaki chun do get taw na hi chuti chun imazo si chu achi hoi selin boina lo helin a cheng khomon a hin la 2024 kumchan hechite insung a hin boina mei pi len ta khat hi ahung hlong tai na hi aji chu ajipa Vijay Sharma chu athu ahung boi tain hiji chun ha ta in aboi pi un ana zenon na hi chuti chun ain sungo ki pana le nuina ho zo si le anei ago zo siu jong chu hospital lam le apa o azen nawin aki chai pai dinga hitan chuti chun phat so ta ahin jen zo nongo 2025 April ha chun Vijay Sharma chadam do zo talawin anathi pai pai ta na hi chuti chun ajipa chu athi zo nong chun compassionate appointment scheme noin azinu Niraj Sharma cho ajipa panmun helding ti deudana hin Jaipur kona lowest division clerk panmun cho anapitawen hi hichiphat laya cho achanu IUC chon LLB kiti Bachelor of Law asim lai hin chuti chon anu Niraj Sharma chon job api ochu anakila achanu le khasim na chu sumle pai ima boilo hila achop zo theina ding tia hi anangai tu hi ahile abanin 2026 July 3 ni thilsu chu ga vekit lewan hichinia chu nidang bangbanga khona anato ding ahin zo zawa chu Niraj Sharma chan achapa adammo pa chu physiotherapy adinga agatha ahin cho akona in lamahung kilena ahi hichi Scorpio SUV chun anung lama kona he ahin phut jinga hi mitat khapa jong chu amuna kona azam mang pai je achon police on hichi hi hit and run case hi ti in khulna ahin nei pai ngal tawen hi chukala chun Niraj Sharma so pipa harake Sharma jong chun police o komin agachi in hichi thil su hi hit and run case se hi puntin
phata ki gung to sa thil su hi te ding a hi ti agin cha dan thu ho jong chu aga se na hi chuti chun police ho chun hit and run case mai maya a kholo diu ki thana mong murder angle azong avet diwin agangi etai na hi cheto kilhon chun Jaipur police hon jong Neeraj Sharma thina case su phata in examine abolun ahin khul pan ngal tawen ahile ama sain chuchi Scorpio SUV speed chu ahin ve chilun report so akona ki mudanin agari chu 130 km/h hung thlai a hi in khopi sung lampi a thlaile dinga chu di theilo khat a hi abanin Neeraj Sharma ata kha zawachun agare tolpa chun break zong aman pun amai su akicha na I macha jong apupui na hi police report akona ki mudanin gari chun direct ta hi Neeraj Sharma chu target abol monga ata kha zawa chu jam mang pai paya a hi ti in asew na hi chuti chun athil khol naw chu achi zom jingin police chun information chom ahin mudo bebe na layo na hi police akona report ki mudanin hichi ki thana hi nikhat ni hilo hapta khat hapta ni ka sunga hung ki gung mai a he point alha luna anaki gung ai tai ti in jong asew na hi chutia chun Neeraj Sharma nisi akiman cha dan ho chu phata hi trek anabolova iti phat le in adal ha kut lama iti phat le chi jiam iti phat le achapa agatha do jiam ti ho hi abon cha anavet chil masat kewa hi tain achi awana zo si chu niau cha ge a hi ana het chil masat se do hi hechi aplan sim nawa hi IUC hin aso pipa khat Balram Ravi tia ki hepa jong hi anaki thopi sa ke rahin chutia chu hi chilaya kona chu contract killer ho jong chu anaki ho pi wa Neeraj Sharma thana dinga chu laksom ni api diwa hi anaki nop to hi ahin la police on kholna ahin nei nawa konin mona nei IUC le Mohan Sorab Mohit Sharma Akash Sharma Arvind Sharma Hemant Sharma chile Rohit Jataf hi choloi chang hi anamando kinu na hi police report akona ki mudanin hichi Neeraj Sharma abulu naw amun ta pan gala chu Hemant Sharma ahin Balram Elias Ravi wangchu tu chanin mat do henai poi ativen hi ahile hichi achun athusim chu ki chai jing henai poin Neeraj Sharma supipa Rakesh Sharma chun za chomchoma claim ahin bol jong aum kitna lain hiji chun kholna aban jong anei jing na layon hi Rakesh Sharma Saidanin 2026 January tha achun IUC le anu Neeraj Sharma ki ka ahin anei ego ho thu zia ha ta akina anahon jong aume ti in asen hi chutia chu hichi akina anahon ji akona chu achanu IUC chu a in thawa kona chu anapot do a in luilam wa chu anaki chun lut kida hi hitia chu anu Neeraj Sharma chu achapa kumsom lagu be pa chu to a in thawa chu amani se ana cheng hona achom chuma anau mo a hetai ne hi Rakesh Sharma Saidanin hichi sung ho achun IUC hin anu hi gi na tam ta ve jong hi ananei jinga hi in khat ve jong chu akina anahon khana hin IUC in longhang ta in kapabon katha thaya a hi le kanu chu ipi ding ham ti in ase ati ne hi aum dan hi achanu IUC hin apa athina akona hi government job chu ama chanding anangai tu a hi le government lama kona apa to banchu aji nalai hi ji achu ajinu Neeraj Sharma zo anapi uchun IUC lunghan na chu anasu sat be che ke hiding a hi hichi se jong cho he point Rakesh Sharma Saidanin IUC chu a in tha kom lam bachun ahong ji in ginmo theiding ta akhun strange ta in ahong umji eti in jong asen hi abangle in sunga von aki hal sa ho po ahin seplu jin abangle sung ho in window ho po ahin sep se jivin abangle in maila achun zubi champra malcha le adangdang doi ki bol na ho tabang akhun anada la jivin hi hichi abol lo naw aji chahile anu Neeraj chun ama ho chunga hi mi khan hin black magic ho abol khumu ahi ati theina diu tia he abolo hi chutia chu anu Neeraj Sharma le achapa chun hichi doi thu ho je achu a in chu akichan hona ada hla theina honding tia hi angai tu wa hi in hinla hichi thil su ho je achun Neeraj Sharma chun ama le achapa ki vendo na ding tia hi a in sungle apolam ho mun tam ta hi CCTV camera install anabol zo kina hi Rakesh Sharma sei kit dan khana chun Neeraj Sharma in jong a hin khu chu kicha namuna ahitai ti chu anahema sain athi ding ni masangla ho achun
a WhatsApp status khat ana post in hichi riddle le ale do cho hi le a hin na ding ni kho phabe bo awa tai ti na a hi ti chu mi hlom cha bowin a hedo theve ati na hi hitia chu Rakesh Sharma in police hokoma he complain anabol kina ngo na za chom hi anabol hi zong le police on athu chin ima ho all in a khul be be na lion hi chutia chu ami that holoi chu mat do om jing wang wa chun asunglam thu ima akichi theibe se nai point ayusi hi anu that hola a athil gong tu mong di ta hinam ti ho hi ku na athu ki sei na lai ding chutia chu ku nin mona achan wa a hi le achan diu dol got na ki pedi wa hi a hi le achai na dingin leisi na hin chanu le minu ki ka relationship hi a hoi pen le a hlo pen khat cha hi in minu te hin acha te niaw lai hin khu se amu hilowin a khunung ding hin khu zong amu so ke hi chutia chu minu hi cha te adinga zilkung masapen loi pha masapen chule aveng bit tu masapen kung hi wa hi a hin la lunghan na nei pap na le ama ding jing se ki gel na lungthim ahung te nga a hi le hichi chun in sung se asu se ni lawa mihim hin khu tam ta zong asu se pha hi hichi case hin seina wa zong chun beleo chun nei le go le government job ho mai in kum tam ta ki ngai lut na le kilung se na ho cho a hin su se jeng thei a hin athu a sei dinga zong ha sa ai ta na hi chilaya ki chan pen khat cho a hi ki le mihim hi na di ta pa hi amaya mu thei dinga ki ji hi lo a hin mi abang chu amai su a khusa a kho hei mi phata dana akila aziwangin asunglama thil kiselgu dimset anei ji un sei theilo khoma phatmona anei jiwin hi hichikes akona ki hilna thei pen cha hile nei pak kilo sit na kiti hin sumla pai keu se ala manga hi point mihim lunggel phale lunggel hoi zong ala manga khat le khat ki ngai lut na zong ala manga mihim lungsunga mihim dang khat ngai lut na humanity zong na sata a ala amang pha hi nei logo chu idam pawa hi le akikilam jing thein government job zong I hola ikun chu pole mulel ding aum point a hin la in sung ka ki ngai lut na kiti hi khat ve akele sim phat ha saji ai ta na hi ji achu in sunga boina thei kitu mo na thei aum kha hi zong le khut le keng panjing lawa athu a sei tu ding su tu tho ding poimo a hi aji chu kithiat na kiti hin in sung a hin lo tinga a hi le aphat lawa thina change in sunga a hin hlut jing the a hi tuna ding hi chan choi sa tin video hoi sa le like share anabolotin video kina ki makit ding na bonon stay safe and stay blessed.